Možemo li dobiti napon na krajevima Zener diode ako nju obasjamo svjetlošću? Kako bi ovaj pokus utvrdili, treba će nam mjerni instrument, odnosno u ovom slučaju voltmetar, koji će nam izmjeriti napon na Zenerovoj diodi. Ja sam ovdje sve pripremio, znači ovdje su pipalice od mjernog instrumenta, spojene na čokoladicu i idu ovim kablom na ove pipalice, jel da mogu lakše uštekat, odnosno na krokodilke, da mogu lakše primiti ovako Zenerovu diodu i da možemo vidjeti očitavanja. Znači namjerno sam stavio kadar da se vidi da je to sve jedna žica, da nisam lažirao pokus ili nešto slično, da ne uzimam izvor od strane i nešto slično. Tako da evo, možemo krenuti sa pokusom. Imamo Zenerovu diodu, ona ima tu crni prsten, na desnu stranu od crnog prstena ćemo staviti minus kraj i na lijevu stranu preostalu ćemo staviti plus kraj. Ja ću to maknuti na krajeve da mi bude lakše kasnije, evo ga. I vidimo sad mjerni instrument pokazuje napon od 58, odnosno 60 nekih milivolti. I kad ovo malo prekrijem, napon će past na nekih 20 milivolti. Znači vidimo da napon pada čim prekrijem ovu svjetlost. Inače tu mi je otvoren prozor i sunce baš lupa u prozor i evo vidimo da neki napon na Zenerovoj diodi se pokazuje i kad prekrijem taj napon opadne. Moram paziti da ne dodirnem, jer ako dodirnem, onda ću voltmetar bude mjerio napon od mojeg tijela i onda neće biti dobro mjerenje, tako da moram paziti da ne dotaknem. Uglavnom opet kad prekrijem s rukom, napon padne. I sad kad uzmem mobitel i imam na mobitelu svjetiljku, upalim ju. I sad obratite pažnju da li će se napon podići na voltmetru ako obasjem sa svjetlosti od mobitela. Znači sve što idem bliže, napon raste i ako skroz stavim na diodu, napon je, vidite, skoro 400 milivolti. Znači ovaj pokus definitivno drži vodu i utvrdili smo da ovaj pokus radi, odnosno da je uspješan i da drži vodu. Evo ga, znači čim obasjam, to je skoro 400 milivolti. Sad idemo vidjeti zašto. Što znamo o ovoj Zenerovoj diodi? Pa isto, koji svaka ispravljačka dioda, u jednom smjeru provodi struju, u drugom ne. Znači ovaj crni prsten spomenuti, znači ovu stranu ne provodi struju, a ovu stranu provodi struju. Onda to nam ništa ne govori, zašto se dobiva napon na krajevima. I znamo da ova Zenerova dioda ograničava napon. To je njezina svrha i snimio sam video već o tome da je svrha ove diode da ograničava napon, da ima svoj napon koji ona ograničava, na primjer 18 volti. Ili će na njoj biti 18 volti. Uglavnom, opet to nam ne govori zašto se to dešava, nego vidimo da je ona obavijena sa nekim stakalcem, što znači da svjetlost može ući u nju unutra. Inače, ispravljačke diode, one crne, su obavijene onak skroz je vani crno i zatvoreno je, tako da svjetlost unutra ne može ući. I vidimo da u ovoj diodi, Zenerovoj, odnosno Zener diodi, postoje neki materijali koji reagiraju na fotonapon. Jednostavno da fotoni iz mobitela, iz svjetiljke i izvani od sunca, da ti fotoni očito pokrenu elektrone u tim materijalima i onda mi očitamo tu neki napon koji je mali, ali opet postoji i utvrdili smo da ga ima. I da kad prekrijem da pada i kad pojačam da raste. Tako da, eto, utvrdili smo zašto dobijamo napon na krajevima i inače dobijamo i struju. Znači struja isto mora biti, ako je tu i napon, tu je nekakva struja, ali struja je inače jako mala, ali poslije ćemo ju izmjeriti. Uglavnom struja mora biti, ali struja je, ponavljam, jako malena. Idemo još par pokusa napraviti onak da ih spojimo u seriju, pa da vidimo će se naponi poduplat. I da još par pokusa napravimo sa punjenjem kondenzatora i tako, budete vidjeli. Sad sam, kao što možete vidjeti, spojio 4 Zenerove diode u seriju i pošto znamo da ako je spojeno u seriju, da će se ovdje napon na svakoj Zener diodi zbrojiti i bit će, svi naponi ovdje će biti ukupni ovom tu naponu. Znači na ovim tu krajevima će se svi naponi od ovih Zener dioda zbrojiti. Tako da ću ovdje sad staviti ponovno voltmetar da mjeri napon na ova tu dva kraja. A ovaj put ćemo za izvor svjetlosti koristiti LED reflektor od 100 W. Znači evo vidite, LED reflektor 100 W. I
onda ću staviti Zenerove diode ispod njega. Njega ćemo upaliti i mjerit ćemo napon na krajevima od ove dvije žice. Evo ga, dakle sve je spremno. Voltmetar mjeri napon na Zenerovim diodama. I sad još jedino što nam je preostalo je uštekati LED reflektor na napon. Tako da ću to sad napraviti. Evo ga, reflektor je pod naponom. I napon koji dobijemo je bome 1,5 V. Dakle, bome se napon zbrojio. I vidimo da 4 Zenerove diode pod LED reflektorom od 100 W stvaraju napon od 1,5 V. Evo ga vidite, to su sve te pipalice. Dakle, 100 W reflektor, kad poklopi 4 Zener diode, napon iznosi 1,4 V i kad reflektor isključim, napon pada. Kad uključim, opet napon ide na 1,4 V. Idemo sada ponovno još jednu stvar isprobati. Ovdje imam svoj malo manji mjerni instrument koji može mjeriti istosmjernu struju do 2000 mikroampera. Tako da ćemo staviti na to mjerno područje, jer ja ne očekujem sigurno više od toga, ali nema šanse da će biti. Tako da idemo sad kako spojiti ovaj izvor i vidjeti koliko nam je struja u kakvom spoju. Znači napon odmah će pasti na nulu, jer svaki napon u kakvom spoju je nula. Tako da idemo sad staviti pipalice na ove tu dvije i napraviti kratak spoj na ovom tu, ajmo reći, izvoru. Opažite što se dešava, tu će očitati kolika je struja, a ovdje će napon pasti na nulu. Znači ovaj mjeri napon, ovaj će mjeriti struju. Idemo vidjeti. Evo ga, pokazuje 1 mikroamper. Znači ovdje piše 1 mikroamper i napon je pao na nulu. Idemo još jednom. Pogledajte što se dešava na instrumentima. Kad spojim, piše tu 1 mikroamper i tu napon padne na 0. Tako da evo, ovo može stvoriti 1 mikroamper i do nekih 1,5 V. I idemo još jedan eksperiment. Uzeo sam kondenzator od 1 mikrofarada i maksimalnog napona 50 V. Stavit ću ga na ovu pločicu. I idemo sad spojiti naš izvor, ajmo reći izvor na ovaj kondenzator. Znači jako je bitno da ova crna žica minus ide na ovaj dio od kondenzatora koji je označen, ovaj tu, kao koja je ovo boja, ne znam, srebrna, šta god da je. Znači minus ide na ovu stranu i plus ide na ovu nogicu. I još spajam voltmetar na krajeve kondenzatora. Evo ga, sad naš voltmetar mjeri napon na kondenzatoru. I sad ću preključiti na napon reflektor. Evo, ključujem ga na napon. Reflektor je pod naponom i vidite da se kondenzator puni. Znači na 1,6 V se napunio. Znači napon je porasao do 1,6 V. Kad isključim, evo isključio sam. Opažite da napon na kondenzatoru pada jer se kondenzator kroz mjerni instrument prazni. Evo ga, napon polagano pada. Sad ponovno uključujem LED reflektor. Uključen je i evo vidite napon raste. Idemo sad probati kako spojiti kondenzator da vidimo kolika će biti struja. Opažate struju na ovom mjernom instrumentu i očitavamo struju u mikroamperima da vidimo kolika će biti struja. Samo malo, sad sam spojio kratko, moram pričekati da poraste. Jedna pipalica tu, druga ovdje. Pisalo je 10 mikroampera, ali je opalo na 1. Ako sam dobro vidio, ja mislim. Ajmo opet. Bilo je sad 6 mikroampera i palo je na 1. Uglavnom, evo, skužili ste poantu. Evo, kondenzator možemo napuniti. Izračunat ću gore koliki je naboj spremljen na ovom tu kondenzatoru. I evo, možete staviti više Zenerovih dioda i dobiti malo veći napon. Ali vidite da je tu jako mala snaga, jer struje skoro pada i nema. I čim se malo optereti kroz mjerni instrument, napon odmah pada na nulu, jer u kratkom spoju je. Mjerni instrument spajamo u kratkom spoju na ovo. Tako da napon odmah pada na nulu. I evo, ovo se ne može, mislim, baš za ništa koristiti, ovo je bio samo pokus da vidimo kaj se dešava i zašto. Tako da tu nije bila poanta napraviti nešto kad će to sad ne znam šta biti, a i ne možemo niš puno očekivati od tih malih Zenerovih diodi. Ne može one sad staviti tamo, vate i vate. Tako da eto, to je bila poanta ovog videa, da pokažem da se može dobiti napon od Zenerovih diodi. I to napon od 1,5 V je dosta na temelju Zenerovih diodi i svjetla u njih. Tako da evo, tu nam treba 100 W
na Zenerovim diodama skroz svjetlo u njih da bi dobili oko 1,5 V na ovom tu kondenzatoru. Evo ga još samo da nešto pokažem. Znači vidite da ovo nigdje nije ništa spojeno. Znači ovo su sve te pipalice, znači nije spojeno na ništa. Ovo ću sad malo pomaknut da podignem solarni panel. Odnosno ne solarni panel nego LED reflektor. Da ne bi bilo kao da lažiram. Evo, dižem reflektor i evo vidite da su ovdje samo 4 Zenerove diode. 4 Zenerove diode. Tu su žice za ovaj kondenzator. I kad stavim panel preko, evo napon mi porasle na 1,5 V. Znači eto vidite da nema tu nikakve magije. Mislim ne magije nego da nema lažiranja ovog pokusa. Tako da eto hvala vam što ste gledali ovaj video. A mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!